ovoj emisiji govorit ćemo o primjeni zakona o upotrebi jezika. Zakon o upotrebi jezika usvojen je jula 2006. godine i od tada počinje upotreba srpskog i albanskog jezika ravnopravno, kao zvaničnih jezika na Kosovu. Albanski i srpski jezici su ravnopravni i predstavljaju službene jezike na Kosovu. Njihova upotreba je jednaka u svim institucijama Kosova. Garantuje se pravo svim zajednicama na Kosovu da sačuvaju, održe i promovišu svoj jezički identitet, stoji u članu 1 Kosovskog zakona o upotrebi jezika koji je usvojen 2001. godine uredbom UNMIK-a, a potom uvršten u Ahtisarijev plan i na kraju u Ustav Kosova. 11 godina kasnije, maja ove godine, formiran je Odbor za jezičku politiku, što je bio prvi korak ka formiranju Kancelarije komesara za jezike, čiji je zadatak poboljšanje implementacije zakona o upotrebi jezika. Eksperti, predstavnici srpske zajednice, ali i međunarodni predstavnici, većinom se slažu u oceni da je primjena ovog zakona na najminimalnijem nivou, da je srpski jezik čak i tamo gde je vidljiv albanizovan, a institucije Kosova po ovim ocenama ne pokazuju dobru volju da pomognu implementiranju zakona. Novinar i član Republičke radiodifuzne agencije Živojin Rakočević istakao da je jezička represija samo vrh mnogih problema i važan deo opšte diskriminacije u većini životnih oblasti Srba na Kosovu. Gospodo, na ovom prostoru na ćirilici su nastale prve knjige i prva književnost moga jezika. I mi sada, ni od kuda i ni iz čega, počinjemo da gradimo instituciju koja se zove Komisija za zaštitu jezika, ne znam čega. Gospodo, pa nemojte se šaliti. Iako Srbi tvrde da je ćirilično pismo na Kosovu i Metohiji u najvećoj meri nestalo, a njegova upotreba u javnom životu gotovo da ne postoji, premijer Kosova Hašim Tači tvrdi da na Kosovu pravni dokumenti od Ahtisarijevog plana, Ustava Kosova i čitavog niza zakona garantuju prava zajednica i upotrebu njihovog jezika.